Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam edisi kali ini saya dan Imam Masjid Al-Muslimin diundang untuk menghadiri pembacaan kitab Al-Barzanji dalam acara akikah. Selalu menjadi kebiasaan orang Palopo teman-teman, apabila akikah maka selalu bersamaan dengan pembacaan kitab Al-Barzanji. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Lu bembe. Mandre lu bembe. Iya. Penambah darah ya. Pergi macam mana? Macam mana? Kepala. Ini macam mana? Kepala kambing. Ya. Sanggara Labuto. Ya. Oh ya kesok ya lo. Ya, oke soko nah. Santai soko. Ini kan bebe anu. Mana lo. Iya. Kali-kali tuh bedeng, magalo tenda. Mana ini tidak sumut-sumut lah. Iya. Aku makan dulu.